Ibu ya di kaum bawah mah berobat dipersulit, kamar pino lah, antrian numpuk lah, peralatan kurang lengkap lah. Padahal orang makan BPJS mandiri, lu tiap bulan kudu dibayar, Bet. Capek bet, dengan pegawaian tuh menang-menang. Sekali nak lowongan, persyaratan lah seabrek bet. Aduh. Adieu. Kenaon, Mang? Nggak pun naon mah, cari terus. Orang dia tuh yang sadis kan? Di dia deh, teh, kosen. Teh kunaon ciri. Teka terima di sekolah nu ayang, Mang. Karena kebatasku zona. Enak mah rek sekolah ge make zona-zona segala. Tungtungna loba ngamasukkeun alamat imah. Sebab eta tah muncul